Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Eelsaatuuf jalatti kan argamtan maamiltoota koo akkasumas haaraa gara Eelsaatuufitti kan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftan warri haaraa dhuftan warri maamiltoota koo taatanis deebitanii baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Arra Eelsaan maal qabattee nuuf dhufte waan yoo jettani egaa waan tokko keessa waan guute isiniif qooduudhaaf yeroo kanatti kan nu barbaachisu kan nu fayyadu waan kamiin irrayyuu isa kana waan ta'eef egaa isa kana isiniif qooduuf dhufeetiin jira. Baga nagaan jiraattan baga nagaa dhuftan isiniin jedha. Egaa arra kan isiniif qooduuf dhufeetiin jiru dubbii sagalee Waaqayyooti. Isa ammoo hundaa ol ta'eetiin jedhe isa bara baraan jiraatu isa hin jijjiiramne mootonni hin darbanii dargaggummaan hin darbaa bareedni hin darbaa ilmi namaa kun hundi lafa kanarraan darbaa samiin arginu kuniif ardiin kun hin darbiti garuu sagalee Waaqayyoo bara baraan jiraata. Kanaafuu isa kana haa yaadannuuf iddoo hundumatti lafa jiraannu hundumatti hundi keenya yeroo ammoo wanta keessa jirru yookiin ammoo haala mijataa keessa jiraachuu dandeenya haala ammoo mijanne keessa jiraachuu dandeenya haalota garagaraa keessatti jiraanna garuu haalota jiraannu san hunduma keessatti yaadachuu yeroo hunduma jireenya keenya keessa wanta ammoo dhabamuu hin qabne wanta ammoo yeroo hunduma nutti dhaga'amuu qabu wangeela kana waan ta'eef sagalee kana waan ta'eef hunduma keenyaaf fayyada. Ilma namaa kan ta'e hundumaafu sagalee Waaqayyoon fayyada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Macaafa Faarsaa boqonnaa 34 irra kan jiru maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin nan dubbisa akkas jedha dubbiin Waaqayyoo. Ani yeroo hunduma maqaa Waaqayyoo nan eebbisa jajuun isaas takka afaan koo keessaa hin bu'u. Lubbuun koo Waaqayyoon of ni jajji. Warri gadadamoonis kana dhaga'anii haa gammadanii ana wajjin guddina Waaqayyoo odeessaa koottaa wal wajjin maqaa isaa ol ni kaafna. Ani Waaqayyoon barbaadadhe innis ana jalaa awwaate sodaa koo hunduma keessaa na baase jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. አማሪፋን እንደብሳ በአማርኛም አነባለሁ በጣም ደስ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ለህይወታችን ለነፍሳችን ለስጋችን በዚች ምድር ላይ ስንኖር ለሰው ልጅ ለስጋችን ምግብ እንደሚያስፈልግ እንዲሁ ለነፍሳችን የሚያስፈልገው ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከእግዚአብሔር ቃል ወዴትም መሄድ አንችልም። ስለዚህ እንግዲህ በውስጤ የሞላውን እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን ለእናንተም ሼር ለማድረግ ነው የመጣሁት። እንዲህ ይላል መዝሙረኛው 34 ከቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ እባርከዋለሁ ምስጋናውም ዘውትር በአፌ ነው። ነፍሴ በእግዚአብሔር ትከብራለች ጋሮቼም ሰምቶ ደስ ይላቸዋል። እግዚአብሔርን ከእኔ ጋር እንዲህ ታላቅ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ታላቅ አድርጉት በአንድነትም ስሙን ከፍ ከፍ እናድርግ። እግዚአብሔርን ፈልጉት ይመልስላችኋል። እግዚአብሔርን ፈለግኩት መለሰልኝም ይቅርታ ከመከራዬ ሁሉ አዳነኝ። ወደርሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ፊታችሁም አያፍርም ይላል። እንግዲህ ርዕሴ ወደ እግዚአብሔር ቅረቢ ወይም ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ቅረብ መተዱሬንኮ ገራ Waaqayዮ ያሉ ሲፍ በሪያ ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ይበራልናል። ምን ጨለማው ይበራልናል። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ሐዘን ከላያችን ላይ ይገፈፋል። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ከክፉ ነገር እንርቃለን። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ እውነቱንና ውሸቱን እንለያለን። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ ፈራ እግዚአብሔር በውስጣችን ይኖራል። ገራ Waaqayዮት ያኑ ሐሜኛራ ፈጋና ገራ Waaqayዮት ያኑ ወንተ ጋሪ ያና ሰሙን ኬኛ ወነ ጋሪ
yaadutti deema. Yoo garamitti dhiyaanne yoo gara waaqayyotti dhiyaanne jechuudha. Yoo fuula isaa barbaanne jireenya lafa kanarra jirtuu fi anis atis kan naaf siifis barbaachisu waan kamiin irrattu waaqayyotti gammaduudha. Iddoo kanatti maal jedha? Ani yeroo hunduma maqaa waaqayyoo nan eebbisa jedha. Yeroo kamiin? Yeroo hunduma waaqayyoon maal gochuu qabna? Eebbisuu qabna. Inni maal waan ta'eef? Waaqa ammoo guddaa waan ta'eef, waaqa ammoo galataa waan ta'eef, waaqa nu gargaaree waan ta'eef. Ani yeroo hunduma waaqayyoon nan eebbisa. Jajuun isaas takka afaan koo keessaa hin bu'u. Lubbuun koo waaqayyoon of ni jajji. Warri gadadamoon kana dhaga'anii haa gammadanii jedha. Warri gadadamoon kana dhaga'anii maal haa ta'an? Haa gammadanii. Maali? Galatoonfachuu kan kee, waaqayyoon jajachuu kan kee, waaqayyoof galata galchuu kan kee. Kanaaf obboloota koo bara lafa kanarra jiraannutti wanti gaariin dhufuu danda'a, wanti hamaan dhufuu danda'a, wanti nu gammachiisu dhufuu danda'a, wanti nu gaddisiisu dhufuu danda'a. Garuu kanama hunduma keessatti wanti anarraa eeggamu, wanti sirraa eeggamu yeroo hunduma waaqayyotti maal ta'u? Gammadu. Waaqayyoon jajachuu, waaqayyotti abdachuu. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Ana wajjin guddina waaqayyoo odeessaa, koottaa wal wajjinis maqaa isaa ol ni kaafna. Ani waaqayyoon barbaadadhe, innis ana jalaa awwaate, sodaa koo hunduma keessaa na baase jedha. Ameen. Ani waaqayyoon maal ta'e? Hin barbaadadhe። እግዚአብሔርን ስንፈልግ እግዚአብሔር ከሰገንበት ከፈረንበት ከጨለመብን ግራ ከገባን ነገር እግዚአብሔር ያወጣናል። ወገኔ እህቴ ወንድሜ obboloota koo yaa saba koo yeroo kanatti maaltu isin sodaachiseera? Hujjanii milkaa'uu dhabdanii, kennitanii galata dhabdanii, fiigdanii ittiin laffaatanii wantoota garaagaraa keessa darbitaniitiin garuu kanuma keessatti dadhabbii malee wanta isin gammachiisu, wanta isin boqachiisu dhabdanii waan tokko isiniin jechuun barbaada. Kan nama boqachiisu ammoo sagalee waaqayyooti. Kan nama boqachiisu ammoo waaqayyoodha. Barri nu amma keessa jirru, barri anaaf isin yeroo kana keessa jirru bara dhumaati. Bara jaalalli nama keessaa gonkumaa dhabame. Bara ammoo miti kan sagalee waaqayyoo beekuu miti, hin beekne miti, kan beeku bara galata hin qabne. Bara namni nyaatee ka'eetiin, bara namni har'a ammoo sirraa fayyadamee ka'e boru dudda sitti galu. Boru ammoo si kaadu, bara baay'ee sodaachisaa. Haadhaaf ilma jidduutti, haadhaaf intala jidduutti bara amanamummaan dhabame, bara jaalalti namoota keessaa dhumate keessa jira. Barri kun bara maaliiti? Bara ammoo dhumaati. Bara dhumaa kanatti miidiyaa kanarratti wantoota addaatitu deemu, jibba addaatitu deema, wal buusu jira. Karaa garaagaraatiin, karaa sanyummaatiin, karaa amantiitiin wantoota garaagaraa kaasee namni walirratti ka'aa, walirratti duulaa, wal jibba. Haa ta'u garuu yeroo kanatti anaaf ati dhaabbanne wanti yaaduu qabnu maali? Maaltu na baasa? Biyya kootiif maaltu baasa? Anaaf maaltu baasa? Maaltu ammoo karaa na dabarsa jedhee yoo yaade dubbii sagalee waaqayyootitti hirkachuu, በእግዚአብሔር ላይ መታመን፣ እግዚአብሔርን መያዝ፣ በእግዚአብሔር መደገፍ። ለምን? ዘመኑ ክፉ ነው፣ ጊዜው ክፉ ነው፣ ጊዜው አስፈሪ ነው። ሰይጣንሌ አቦድ አለፈረት ሆጀታት እንጀራ ብዮታ ገራገራቲት ፈኪ ሆጀታኒትኒ ዋቃ ከነ ጀደኒ ሐመሰ ገደኒፍ waaqa uumaa ta'e, waaqa barabaraa kan ta'e dhiisanii seexana daagoniin hojjetanii Luusiferaaf bara itti sagadaatiin jiran. Bara ammoo uumaa waa'in uume. Fakkeenyaaf ana maal godhee na uume? Shamara godhee na uume. Bara ammoo namni uumama ofii kana jijjiiruuf waaqayyo morkuuf deemaaru kana keessatti. Kun jechuun maal nutti agarsiisa? Bara dhumaati. Bara dhumaa kana keessatti maal gochuu qabna? Yeroo hunduma fuula waaqayyoo barbaadachuu, yeroo hunduma yaada waaqayyoo keessatti argamu, yeroo hunduma waaqayyoon sodaachuu, yeroo hunduma waaqayyoon galateeffachuu. Maaliif yoomiin akka ammoo gara waaqaa deemnu? Fakkeenyaaf bara kana fakkeenyaaf namni jaarsatu du'a, jaartitu du'a, dhibamee namni akka
akkasimi tobboleettiko akkasimi tobboleessako yoom akka waamamnu hin beeknu yoom gooftaafoo akka deemnu hin beeknu garuu yoo gooftaafoo deemnu yoo uumaa keenyaafoo deemnu hundi keenya waan facaafne waan dubbanne waan jenne hin hammanna hammachuun keenyan ኦሉ ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳል ወደ እግዚአብሔር ፊት ሲል ስለዚህ በዚች ምድር ላይ እስካለን ድረስ መልካምን ነገር ማዝራት ከሰው ሁሉ ጋር ተስማምተን መኖር እግዚአብሔርን በማፍራት መመላለስ መቼ እግዚአብሔር ወደኛ እንደሚመጣ ወይ ደግሞ እኛ መቼ ወደ እግዚአብሔር እንደምንሄድ መቼ እንደምንለወጥ አናውቅም ምናልባት አሮጊት ወይም ደግሞ ያረጀ ሰው ነው የሚሞተው የሚባል ነገር እንደዛ ቀመር በእኛ ውስጥ ተቀምጦ ካለ ህፃናት እየሞቱ ነው ማን ነው ደሃው እየሞተ ነው ሀብታሙ እየሞተ ነው ወጣቱ እየሞተ ነው እየረገፈ ነው በዚህ ሰዓት ታዲያ በዚህ ሰዓት ምን መሆን አለበት መጠንቀቅ ሁሉ ጊዜ ጠንቀቅ ብለን ጠንቃቃዎች ሆነን እግዚአብሔርን መጠበቅ አለብን እና ይህ ነው በውስጤ የሞላ ወገኖቼ ሁሉ ነገር ፍሬ ስለሆነ ሁሉ ነገር ስላገኘን ብቻ እየወጣን የፈለግን ነገር ብንናገር እቺ የተናገርናት ነገር የምንናገረው ማንኛውም ነገር መልስ እንሰጥበታለን ዴቪድ ቲከኒን ዋና ዱባኑ ከነ ሁንዱማ ሉካ ከኛሙ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግራችንን ሁለት ቦታ እናስቀምጣለን በዚህ ጋር እግዚአብሔርን ወዳለው እንላለን በዚህ ጋር ደግሞ ሌላውን ነገር እንሰራለን ይሄ አያዋጣና እግዚአብሔርን ከፈራን እንደ እግዚአብሔር ቃል መመላለስ እግዚአብሔርን በማፍራት እግዚአብሔርን በማክበር የእግዚአብሔርን ቃል በመዳመጥ እግዚአብሔር ምን ይላል እኔ ምን ማድረግ አለብኝ ማልጎቹ ቀበ ዋቀዩ ማናንጀላ ኦቦሌቲኮ ቀርሽና ተደውጀ ሲምባሱ ነሞኛ ተደውጂን ኮልፊቴ በቃ ፍሪዴም ዋን ቀብዱፊ ኔትወርኪንግ በናዋን ሴፊ ኮኔክሽኒን ዋን ቀብዱፊ አከበር ባደ ወጂን ቃጡ ጋፈሰና በተኒ ከናፈ ከነ ጀዴውን ነምኒ ሲጀዱ እንጅሩሽ ዋን ፈጫፍተ ሙሐመድቹፍ ጅርት ከናፉ ማል ፈጫሳት እንጀራ አኒ ማል ፈጫሳራ አቴሞል ማል ፈጫሳት ጃላለና ማፍቀብዳ ዳለናማ ሁንዱማ ጃለታ ዳለናማ ሁንዱማ አካአሞ ነሙማ ኢሳቲቲ ፉለታ ሙአካሚ እንዴት ነን እስቲ ሁላችንም ራሳችንን ተመልሰን እኔ እንዴት ነው ህይወቴን እየመራሁኝ ያለሁት እንዴት ነው ነገሮች ብለን ቆም ብለን ራሳችንን ማየት አለብን ምክንያቱም ወገኖቼ መቼ ወደ እግዚአብሔር እንደምንሄድ አናውቅም ሰው የዘራውን ያጭዳል ስለዚህ እግዚአብሔርን ማፍራት ሁሉ ጊዜ በእግዚአብሔር መደሰት በመናገኘው ነገር አይደለም ወገኖቼ ያ ያገኘነው ነው የሰጠን እግዚአብሔር ነው አትርሳ ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰላም ባይሰጠን እግዚአብሔር ባለንበት ምድር ባይጠብቀን እግዚአብሔር ስራ ባይሰጠን እግዚአብሔር ጤነኞች አይምሯችን ጤነኛ አይናችን ጤነኛ እጃችን ጤነኛ ሁለመናችን ጤነኛ የሆነው ምን ስለሆነ ነው ከሰው ስለበለጥን ነው ወይስ ደግሞ የተለየ ፍጥረት ስለሆነ ነው ኖ ምህረቱ ስለበዛልን እግዚአብሔር ስለራራልን እግዚአብሔር እድሜ ስለሰጠን እግዚአብሔር ሰላሙን ስለሰጠን እስቲ ለምሳሌ ልጠይቃችሁ ሂቶቼ አሁን ኩላሊትሽ ቢያምሽ ሰርተሽ ትችያለሽ በጣም ኩላሊትን እንደው እያንገበገበሽ ቢሆን ትሰሪያለሽ አትሰሪም ደክሞኛል ወይ ደግሞ አሞኛል ወደ ሆስፒታል ውሰዱኝ ብለሽ ተናገሪያለሽ አይደል ነው ስለዚህ ምንድነው ብዙ ነገር እየሰራን እየወጣን እየወረድን ብዙ ነገር እየሰራን ጧት ተነስተን እስከ ማታ ድረስ ብዙ ስራ እየሰራን እየዋልን በዚህ ሁሉ ግን ጤና ይሰጣን ሰላም ይሰጣን የጠበቀን እንዴ አንዳንዴ እኔ እኮ ይገርመኛል አሁን እነሱ ቁጭ ብሎ በሽታቸው ብዙ ነው ቁጭ ባሉበት ያማረጡ ነው ያው በምርጫ ነው የሚበላው የፈለጉት ቦታ ሄዶ ይዝናናሉ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ አላቸው ግን ምን ይላቸው ጤና ይላቸው አንቺንስ ማን ይረዳው
እየሮጥሽ እየሰራሽ እየወጣሽ እየገባሽ ሁሉን ነገር እየሰራሽ ግን እግዚአብሔር ጤና ሰጥቶሻል። ስለዚህ ጤና እግዚአብሔርን ማመስገን የለብንም? እግዚአብሔር ከኛ ምስጋና አይገባው? ይገባዋል። ይንበርባች ሳፊ ከናፎ ብሎታኮ ሃሁ በኑ ሃላሉ የምናገኘው ነገሮች ሁሉ በዚህ ምድር ላይ ብር ይሁን ወርቅ ይሁን ዝና ይሁን የትኛውም ነገር አላፊና ቀሪ ነው። እዚህው ነው ተተን የምንሄደው። ወዳው አሁን ከኔ ውስጥ ነፍሴ ብትወጣ ወዳው ነው ስሜ የሚቀየረው። አንቺም እንደዛው ነሽ። ያው ያ የማይቀር ነገር እኮ ነው። ስለዚህ ለማይቀር ነገር የሚሆነውን ወይም ደግሞ የሚያዋጣንን ነገር ከአሁኑ ለምን በወጣትነታችን ጊዜ እንደፈለግን እየወጣን እንደፈለግን እየገባን የፈለግነውን እየሰደብን የፈለግነው ነው አያስፈልግም አያዋጣንም። በጉብዝና ወራታችን እግዚአብሔርን ማፍራት አለብን። ለእግዚአብሔር መታዘዝ አለብን። ቃሉን መፈጸም መጠበቅ አለብን። እንደ እግዚአብሔር ቃል ማውጣት ማግባት ይገባናል። ስለዚህ እህቶቼ ሰውን በሰውነቱ እየወደድን እግዚአብሔርን እያከበርን እየፈራን እያመሰገን መኖር ይጠበቅብናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በውስጤ ሞላው በዚህ ጊዜ የሚያስፈልገን አሁን ወደ አዲሱ አመት ልንሸጋገር ነው። በአዲስ አመት ምንድነው የሚያስፈልገኝ? ምንድነው የሚያስፈልግሽ? እግዚአብሔር ምን እንዲያረግልሽ ነው የምትፈልጊው? ሰው አይደለም የሚያረግልሽ እግዚአብሔር እድሜ እንዲሰጠን ሰላሙን እንዲሰጠን ለሀገራችን ሰላም ለቤተሰቦቻችን ሰላም ያሰብነው ነገር እንዲሳካልን ምን ማድረግ አለብን? በእግዚአብሔር ፊት ወድቀን እግዚአብሔርን መለመን ወደ እግዚአብሔር መመለስ። አቤቱ ከክፋቴ መልሰኝ፣ አቤቱ ወደ ቤት መልሰኝ፣ አስተዋይ አድርገኝ፣ ነገሮቼ ባንተ ምክንያቱም ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ በእግዚአብሔር እግሮች ስር ስንሆን ሁሉ ነገር ይሰምርልናል። ስለሮጥን አይደለም ይሰምርልን። ብዙ ስለለፋሽ ብዙ ስለሰራሽ ብዙ ተናጋሪ ስለሆንሽ አይደለም ነው። እግዚአብሔር ካለን ሁሉ ነገር የሚሆነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን በማፍራት እንመላለስ። እግዚአብሔርን በማመስገን ለእግዚአብሔር የሚገባው ለእግዚአብሔር በማስጣት ዘመናችንን ህይወታችንን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እናደርግ። እንግዲህ ተባረኩ ዋቀዩ ስናይ ቢሱ ከሰኮ ካንጎቴ ማል ዱበዱ ጀናኒ ከሰኮ ዋንጅሩ እስኒፍ ዱባችሁ ፉፌ ዋቀዩ ስናይ ቢሱ በሪቺ በረዱማ ከሰ ጀራ አማንታ ከም ከሰስ ጅራ በረዱማ ከሰ ጀራ ከናፊ ከንሲባሱ ዋቀዩ ትያቸው ዳቦሌሰኮ ኦቦሌቴኮ ዋቀዩ ዱዋፍ ሰገዱ ዋቀዩ ዱዋፍ ጅራቹ ዋቀዩን ዋቀፈቹ ይሰገለቴንታቹ ከኑባሱ ከና ይሄን ውስጥ አበቃ ሲናበቱ ጉያሰን ጉያረኩ ጉያሞ ኡማሰን ይሄን ውስጥ ኡፌ ጠበቃ ከሲዳበት እንጅሩ ሀራ ዋንጋሪ ታይ ወጀቹ ዋንጋሪ ታይ ያዱዳን ዋቀ ሶዳቹዳን ገለቴንፋቹዳን ጭቡ ኬኛፍ አራራ ከዳቹዳን ዮገረሰት ዴቤ እኛም ሞገረ ኬኛት ዴቤ እንዋቃ አራራት ኩፍታን ስናይብሽ ኤቢፋማ ኤጋ ሰገንታንኩ ከነራ ከኑመት ራወታ ኤቢፋማ የሮጋሪ ስኒፋታኡ ቪዲዮ ብራቲን ሀማ ወልት ዴብንት ነጋና ፍቱራ ነገኝ ዋቀዮ ስንወጂና ታኡ ኤልሳቱ ቢፋራ ካንታተኒ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ናኮቹዳኒ ነብረዳበዳ ያደ ከሰኒ ኮሜንት ረቲካያ ባይ ባይ ሮጋሪ ስኒፋታኡ ሰገሌ ደከፈኒ ዋቀዮ ፋይብሱ ኤቢፋማ